Sema haleluya. Hari umugabo ukomeye, umugabo w'abagabo, milele na milele Yesu. Haleluya. Abagabo bararutana. Bwira mugenzi wawe ngo abagabo bararutana di. Nimuvuge ngo Yesu uzukamya inyota zose. Isoko rukumbi izimara inyota. Asifiwe. Umugabo akaza yakoze yarengeje amasaha yasinze yakoze ni maze umugore akamara akara ukabona umusatsi wose wahagaze. Akamusangiza wenyine yamara akaja mu cyuma ngo sinzakuvugisha ukwezi gushira. Aha. Niyo. Mugabo agahinda ubwoba ariko sinzasubirira akanyako. Ayi. Uvuge cyane ngo Yesu ni uzugeraho ibitsure zananiranye kugera ntibikamye inyota. Ninde umuntu utazi ko yamaze gushaka madame we amubera fidèle atamuca inyuma? Ninde utabizi ko ari byiza? Muri couple hari umuntu utabizi ko ari byiza? None se kuko ibabaca inyuma. Umwana ukamufungirana tuwinjiriye umunsi ntuzagira yubu. Ariko muzamuntangaza. Babwira abantu baje kubabwiriza nimuze musange Yesu uzutanga ibitotsi, uzutanga amahoro. Yesu ndi yaje gutanga ibitotsi n'amahoro. Hari gihe abakijijwe bazarara bakanuye gutya. Muzabubwira Yesu waranduye kamere ikava mu buzima bwawe. Ngubwo buhamya n'ikisikene. Kaza naza mpagarara imbere. Haleluya, Bwana asifiwe, tumishi wa Yesu. Ayi, inyota zikamunigira inani muri. Rega. Kuko ikanzu n'izina bakwise ntibishobora kurangiza naca. Komana numva neza. Umuntu akayobora kabigihangange akagira izina rikomeye. Mwaje kureba vie privée yiwe. Mwayitegereza mugasanga yarapfuye inyota zaramumaze. Ni igiseseke cyapfuye. Impamvu titre ni dini tizishobora kumanuka ngo zize ku isoko y'ikibazo. Duha Imana amashi menshi cyane tuyishimira. Buriya iyo twagiye mu zindi nsengero umushumbi yagiye abagiye kwigisha ariko cyane cyane kwiga. Buriya mwatwigishije byinshi. Ndizera ko sinzi niba hari timu ihari byenda ya Kimisagara aho bicaye hirya no hino. Ntabwo nije wize wenyine ariko nabo ndagira ngo bize. Ariko reka ntangire nshima dushimira itorero rya Zion Temple kuba mwaratekereje kudutumira mu mwanya nk'uyu w'igikorwa mwatekereje gukora, cyane cyane duhereye ku mushumba mukuru Apostle, ariko kubw'umwihariko naho dushimira pasiteri uyoboye Zion Temple Kimironko kuba baradutekerejeho bakadutumira. Reka tubahe amashi menshi cyane tubashimira. Ikindi turashimira ku mutwaro mwiza mufite uwivugabutumwa. Niho nababwiye ngo turiga. Uyu munsi ntabwo nasengeye iwacu, nagiye muri ndi torero nagiye kubwirizamo. Ngira ngo hari ikintu Imana yambwiraga. Pageze ndeba umutwaro bafite wivugabutumwa ndabareba, numva banigishije byinshi. Ngeze hano sanga ko murarepeta neza bijya twiriwe. Umva umwuka arambwiye ngo se wabonye witegereje. Naringize iminsi mbwira abo ku rusengero iwacu babwira ko Imana imaze kunigisha byinshi, ariko cyane cyane muri iyi minsi ya vuba
Rero nibi byose ko biragenda byiyongeraho, mwakoze cyane kuba mwarateguye iki giterane mukadutumira. Ntabwo gusa tubaha ijambo ry'Imana, ariko natwe mwatwigishije. Rero mushimire mugenzi wawe, umubwire ngo wakoze cyane kandi wakoze. Presence yawe yigishije byinshi, Pasiteri Aaron. Uyu mwanya rero mu ijambo ry'Imana cyangwa se teme baduhaye kuganiraho, umurongo baduhaye ni uyu uri muri Yohana igice cya 6, umurongo ni wa 35, uvuga ngo Yesu arababwira ati, ninjye mutsima w'ubugingo, uzaho ndi ntazasonza na hato. Ni ukuvuga ngo uzahura n'uwo mutsima akawurya ntabwo azasonza. Virgile, nunyizera ntabwo azagira inyota na hamwe. Noneho rero teme barayisobanura. Umuntu wayishyizeho agomba kuba azi Kinyarwanda cyane, kandi nababwira ikintu cyankozeho, ijambo ryankozeho rikomeye cyane. KRISTO isoko rukumbi. Abazabumva Ikinyarwanda iyo bavuga ngo rukumbi, iyo bavuga gusa ngo KRISTO ni isoko imara inyota, ntabwo ari kimwe no kuvuga ngo KRISTO isoko rukumbi. Ni ukuvuga ngo nta yindi soko n'imwe ishobora kumara inyota. Ni ukuvuga ngo ni isoko y'umwihariko, iri unique. Nimba tubyemeranya muvuge ngo amen. Turabyemeranya ko ari rukumbi. Haleluya. Uyu munsi rero turaganira n'abanyoye kuri iyo soko, ariko nanone tunaganire n'abatarayinywaho. Ikindi cyantangaje, iyi teme uko nayumvise ngewe isobanura mission cyangwa se inshingano za buri mukristo. Sinangombwa ko tubishyira muri teori, never. Munkurikire cyane uyu mugoroba, nabwiye Holy Spirit yampishuriye ibintu byinshi, ariko amfashe kugira ngo abasobanurire mwebwe. Usomye neza iri jambo, nje ntekereza ko bitakagombye kuba ari ibintu biri teorike. Kandebe abakijijwe bose bari hano, bumva ko bakiriye Yesu nk'umukiza, bazamura amaboko. Yes. Reka rero mbabwire, hari inyota wagiraga wasanze zarashize? Ko mutansubiza? Yego. Buri wese afite ubuhamya, hari cyo yavuga ngo dore uko nari imeze mbere, dore uko meze ubu, dore inyota nari mfite, izi zarashize. Reka mwiha amashire, Imana ibagirire neza. Ngiye kubabaza rero, niki cyazimaze? Yes, yazimaze ate? Hari igihe abantu baza bagiriya ugasanga ko barafilozofa, bagiye mu kirere, bagiye. Ubukristo ntabwo ari filozofi. Ubukristo ni ibintu, ni ubuzima, ni realite. Niyo mpamvu umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Ubwo Yesu yinjiye mu buzima bwanjye, impamvu ntiwabiyoberwa. Iyo bavuga rero ngo nezeza Yesu, ntabwo ari amaverse biblique. Ugomba kugenda ukabwira umuntu ngo ngiye kukubwira ubuzima bwanjye gusa. Kandi ubuzima bwawe wamubwira ntabwo buhuye n'ubwa Aroni, n'ubwawe bwite peke. Niki Yesu yamaze mu buzima bwawe? Ni izihe nyota yarangije?
c'est fini, terminé. Sohoka hanze uje kubwira abantu uburyo Yesu yamaze inyota mu buzima bwawe, n'izarizo nibirangiza uzaba uhamije Yesu. Tumupe Bwana utukufu. Oh, haleluya. Uyu munsi ndababwira ikibazo cy'inyota, kandi tumenye ikibazo abari hanze bafite n'ikihe, sibyo tubona hanze. Oya, sema haleluya, sema haleluya. Ibyo uzubona umuturanyi wawe, mwene wanyu, mugabo wawe, madame wawe, abana bawe, wirirwa urwana nabo, tangira gufilozofa, je vais faire ceci, je vais faire cela. Never. Isoko rukumbi. Yes. Ndongera mbisubiremo, isoko rukumbi izimara inyota ni Yesu, kandi mbihagazeho. Ninde umuhamya wawe? Reka dusome murongo wa 14 mu Baroma igice cya 7:14. Ndagira ngo tubanze twumve neza. Umwanditsi w'iki gitabo arandika ngo tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Kanoneho nongereho, tuzi neza yuko amategeko ari meza. Ninde utayazi? Mumbwire. Ninde umuntu utazi ko yamaze gushaka madame we amubera fidèle atamuca inyuma? Ninde utabizi ko ari byiza? Mbabaze mwese. Ninde utabizi ko ari byiza? Hari umuntu uriho wumva ko kuba fidèle kuri madame akaba fidèle ku mugabo we muri couple, hari umuntu utabizi ko ari byiza? None se kuko ibabaca inyuma? Why? Amategeko yose mbibabwira, habe nutazi Bibiliya indangagaciro za Kinyarwanda nazarazizi, ariko se bose barazuzuza. Allo, nukuvuga ngo tuzi neza ko amategeko ari meza. Virigire. Nimuvuge mwese ngo virigire. Atawe peke. Hallelujah. Virigire. Ntabwo ari point. Ariko but me jewe nduwa kamere. This is voilà le grand problème. Si biri hanze ni wowe, uri ikibazo cyawe bwite. Turacari kumwe? Cyangwa batamenyereye ko baravuga ngo kiriya kigabo giturutse hehe? Muvuge ngo haleluya. Hari igihe kimwe nkanyaraza, ikindi gihe ngaseka, cyangwa igihe kimwe nkavuga buhoro, ikindi gihe nkavuga cyane. Nanje sinjye, munihanganire. Muvuge ngo haleluya. Muvuge cyane haleluya. Noneho aravuga ngo ariko njyewe nduwa kamere. Nduwa kamere. Ndetse nagize gute? Naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Nukuvuga le problème, ikibazo cy'umuntu, ikibazo cy'uwaremwe wese, dusangiye twese. Isi yose isangiye. Waba uri umwirabura, waba uri umuzungu, waba warize, waba utarize, waba ufite icubahiro kimeze gute, problème rusange twese dusangiye ni uburyo twavutse, ni kamere yawe, ni nature yawe, nature yawe.
mwanumvise igire ku mutima ngo ikibazo mfite ni naco nature kamere uwo ndiwe. Ako kinjiye muvuge ngo amen. Ndagenda ntapa kuri le mot clé kandi ndaja gusoza wasobanukiye ko Yesu niwe soko rukumbi uzi ukora ibyananiye abandi bantu. Ndashaka kubabaza ko wasobanukiwe neza ko ikibazo ari wowe. Ikibazo ni wowe. Navuga iki? Buriya nagiye mbitekerezaho, ingeso zigaragara hanze ntabwo ari cyo kibazo. Inyota zigaragara hanze si cyo kibazo. Ikibazo ni ikibyara inyota. Amen. Amen. Nanezere kuba nasanze mwene data arimo atanga ubuhamya. Biriya tubona, biriya turwana nabyo, biriya abantu babona hanze ntabwo ari cyo kibazo. Ziriya nyota zose. Ahubwo ikibazo ni isoko cyangwa se n'imbuto itima ziriya nyota zibaho. Niyo mpamvu ibindi byose by'isi birwana n'imbuto. Yesu wenyine niwe uzi urwana n'imizi. Ntemye igiti kizongera kimere, ni kibi kirakanyagwa. Impungu y'imbuto zizavaho zongere zigaruke. Umuntu uzugera mu mizi akarandura imizi ni Yesu. Umuntu uzumanuka agakamya amasoko ni Yesu. Abandi bayafunga ariko azayimenera yonyine. Ariko Yesu yagezemo azayakamya. Muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Natangaye buriya njewe iyo nsoma Bibiliya ngasoma imirongo imwe n'imwe inzaje no mu Kinyarwanda, baza bavuga ngo inkoni izicigufwa ariko ntizicike. Aho none izikubita hanze inyuma igakubita pa, igufwa rigacika pa ariko ndo icyakindi kirinda ntizigerayo. Muvuge ngo haleluya. Ntabwo izigerayo. Umugabo akaza yakoze yarengeje amasaha yasinze yakoze ni maze umugore akamara ukabona umusatsi wose wahagaze, akamusangiza wenyine, yamara akaja mu cyuma ngo sinzakuvugisha ukwezi gushire. Niyo umugabo agahinda ubwoba ariko sinzasubirira akanyago. Aho yageze yose mubwira ngo ntiyageze hantu. Umwana ukamufungirana tuwinjiriye umunsi ntuzagira yubu. Ariko muzamuntangaza. Twaba turi kumwe mukavuga ngo haleluya. Uvuge cyane ngo Yesu ni uzugeraho ibitsure byananiranye kugera ntibikamye inyota. Sema haleluya. Hari umugabo ukomeye, umugabo w'abagabo, milele na milele Yesu. Haleluya. Abagabo bararutana. Bwira mugenzi wawe ngo abagabo bararutana di. Abagabo bararutana. Nimuvuge ngo Yesu uzukamya inyota zose. Isoko rukumbi izimara inyota. Asifiwe. Asifiwe. Natangaye ikintu cyaguturuka hanze ukagihunga. Sibyo? Hari abantu baza bavuga ngo
ese gituma wasubiye kuri kariyuka kanywa ngo shangwa amazuba yabaye menshi, izuba ryabaye, inyota zatse. Ni ukuri ko Imana izuba ryo hanze warihungira mu nzu gicucu kikaza ukihishamo, ariko ndi wowe ukirukamo. Inyota ikurimo uzuyinjirana mu nzu no mu gitanda wayinjirana ikakuniga, umuntu akaza karatira kandi arya. Buriya mureke mbabwire, musobanukirwe mwokagira Imana mwe, mumenye ukuntu Yesu azakemura ibintu. Nimuvuge ngo kamere muntu nico kibazo cy'isi. Ikindi, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mureke mbereke iki kintu. Inyota y'indani yashakiwe imiti yose. Arona akabarevera pasiteri bakamwambika ikoti na karavati. Kaza naza mpagarara imbere. Haleluya, Bwana asifiwe, tumishi wa Yesu. Ayi, inyota zikamunigira indani muri. Rega. Inyota zikama zimunigira muri rya koti na rya kanzu. Kuko ikanzu n'izina bakwise tirishobora kurangiza naca. Komana numva neza. Umuntu akayobora kabigihangange akagira izina rikomeye. Mwaje kureba vie prive yiwe, mwayitegereza mugasanga yarapfuye, inyota zaramumaze. Ni igiseseke cyapfuye. Impamvu titre ni dini tizishobora kumanuka ngo zizi ku isoko y'ikibazo. Kasanga abantu ko barakora amahano, abaririmbye akaririmbo kazogira ngo none ni marayika, ni Luciferi kera tarabashitani. Kuko bazavuga ngo Luciferi niwe mwese muzamuririmba nta uzaririmba ka Luciferi. Hari commentaire zazivuga ngo kubera ko niwe warushinzwe ruwanje mu ijuru, yageze agira amababa gutya, yagira gutya, imiziki yose za sente izana ziya za drum zose zikama zivugira muri ayo mababa. Ja gusanga umuntu hano yaririmba atya, ijwi imyaka afite taho ni nko guhereza umuntu warwaye malaria ukamuhereza ikihe kinini aspiri. Ntibishoboka. Indi miti yose, ibindi buvuzi bwose na medicine yindi yose wagotomera wanywa wagira uteriye, ugasanga umuntu azayitwaza Bibiliya hano wanakijijwe muri 50. Warakijijwe nyine, naho yinjiye mu idini, ni umuzayoni, ni umurestoration, ni umuadventiste, ni umugaturika. Idini ryaraje gusa ryambara inyuma, ntirishobora kuja muri naca. Niyo mpamvu ubuzima bwanje bwose nta munsi numwe nakwigisha idini, never. Kuko ntacuriza Imana, nta munyedini wari uriho kuruta abafarisayo, ariko bari gitangara. Uzugira ngo imyaka ugiza muri Zayoni muri iyi ntebe natangizanyije na apostle muri kave, ariko waje gusanga ugasanga umuntu inyota zaramwishe. Tuseme haleluya, tuseme haleluya. Bakubwira mugenzi wawe mubwire ngo muri uyu mugoroba ugiye gushurirwa ibanga ry'uburyo kirya cyakunaniye imyaka 25 kigiye kurangira. Amen. Haleluya. Imana ishimwe yaduhaye umuntu uzukama inyota zose mwisi. Nacha nimusubiremo mwese, kamere nico cyago gikomeye kigoye isi. Waba uri nyakubahwa hejuru, waba uri kadogo hasi, izi kwinjira izi gukomesha kamere niyo kibazo. Babwira abantu baje kubabwiriza, nimuze musange Yesu uzutanga ibitotsi, uzutanga amahoro,
Yesu ntiyaje gutanga ibitotsi n'amahoro. Hari igihe abakijijwe bazarara bakanuye gutya. Yo mukabesha abantu. Muzabubwira Yesu waranduye kamere ikava mu buzima bwawe. Ngubwo buhamya n'iki sikeneye. Yesu uzumara inyota rukumbi aho azazimarata. Muvuga ngo haleluya. Muracankurikiye? Muracyankunze? Bwira mugenzi wawe ngo pastor acyari muri introduction. Cyane bagaraga. Ko niho ngitangira nukuri. Ko niho ngihaye ntangira. Ayiwe ko se nari nejamwe ndani. Nakari ku Imana. Yo. Mubwire ngo turashaye dusogongera kidogo. Ukambwira ngo oya njewe pasiteri ibyo uhaye uvuga have yanje ni nziza. Sha ndi imfura sha. Ndi imfura sha babandi baza muzarebe abantu baza uraho yego kera barikiriza uraho Yo babandi ba sha uzagende muri vie privée uzatanga. Yaza kandagira ku butaka mwaramutse Yesu haleluya. Ayi ninde wakubwiye ko ari byo? Ikinizeza nkeretse kamere yawe yarahuye na Yesu. Naho ibyakindi bya kwiga kugira gushya no kwishura nogera. No. Point ya kabiri. Icyambere tuvuze ko kamere nico kibazo. Sibyo? Elema ya kabiri. Itugera mwite. Ndabereka uburyo twinjiramo, nabereka n'uburyo zidusohokamo. Irembo yinjiriyemo n'igize isohokeramo. Kandi ukabura ikiza. Turi kumwe? Kandi ni munumva neza mukankurikira. Ndarangiza mu kanya gato nimutanumva ndabaraza. Ndabasiga no sohoka mwabangejejemo ngo ngende tutarakwereka ukuntu yakwinjiranye n'uburyo isohoka. Mwaba ntanze ikisa. Tumupe Yesu utukufu. Sema haleluya. Sema haleluya. Kamera yatwinjiyemo gutya. Yatwinjiyemo mu kuvuka. La nature iziba communique uniquement par la naissance. Ikiza ki determine icurico n'uburyo wavuze. Icabyawe n'inzoka niki? N'inzoka. Icabyawe n'umuntu niki? N'umuntu. Icabyawe n'ikizu niki? N'ikizu. Icabyawe n'inkoko n'inkoko. None urambwira iki? Taniambia nini? Nukuvuga ngo la naissance kuvuka niko gukominika uriwe. Nimba ko kinjiye muvuge ngo amen. Mwongere cyane. Kuvuka. Iyo usomye kamere muntu twayihawe nuko twabyawe nande na Adamu wari umuntu nkatwe. Akominika nature, akominika nature. Noneho rero nimba utaravutse niho wamubwira ko utayifite. Ariko nimba waravutse ukabyarwa n'uwo bikurimo turayisangiye. Gusa manifestation yo hanze zotandukana ariko ishishe ngo uriya niwe cyagize gute? Uwo mugani murawuza? Nico gisangiye abazungu n'abanyafrika n'uwo ari we wese. Uwo ari we wese. Ugize ngo usome iyi nature kamere ukuntu ari igitangaza. Usomye cya gice cy'abaroma
karindwi kuva 15 sinsoma ni birebire ariko gusa nabidefire hano nibizenguruke hano mwumva ikibazo kirimo gikomeye naca ikibazo iziteza kandi urambwira we ngo ya sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari ibyo nja nkora ahubwo ibyo nanga akaba ari byo yeme nimwumve nimurebe uyu muntu mwokagira imana mwese mwasoma ngaho sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora kere filozofi murabona ibiko bitareflete ubuzima bwa benshi nuko ni nibwo buzima nta muntu wo kwemera kujya guhembwa umushahara miliyoni uwo munsi akamanyura hariya muri boîte akamazi twika byose agasohoka umwana yamusaba minervare akavuga ati yakora hagasanga yashize akaburica mugaburira umugabo wese azayamayikorera amaboko akareba igikuta karira ariko tegereza ukwezi kurangira bongere bayamusuke mu mufuka murebe watanze ubuhamya siko wavuze urebe akumiro karibu azongera kandi yirukanke yose yatwika ariko we warasaze mukubite mugira mwigisha siwe ntazi cyaha yakora kuko ikiza nawe ashaka gukora ntagishoboye ubwo nibwo buzima noneho umva rero komeza aha ndahavuga buke ariko ubwo nkora ibyo ndashaka nemera ko amategeko ari meza komeza nuko rero noneho sinzi ukigira gute uko ibikora ahubwo ni icyaha ntabwo ari ibyaha se osengiliye ni icyaha n'imbuto indimo izibyara ibyaha iyo ubibye ibigori usarura iki ibigori wabibi ibijumba ukasarura iki ibijumba hari imbuto yitwa icyaha irimo izayereza sinjewe hari bose uri indani ukomandinga uzusohora ikibazo sibwo mubona hanze nikindimo urwisha yanka ruracayirimo banga rekame bukeya kidogo niturangiza turekera ngo nzi yuko muri nge ivyo nukuvuga muri kamere yanje ya yindi burya nature yawe nta cyiza kimbamo kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntako kugira ngo dusimbuke muraza gusoma mugezi wanyu mu rugo mugira bibiliya uje gusoma ico gice wageze wanyu noneho reka nihuta hasi ku murongo wa nyuma 24 cyangwa 25 24 na 25 zikurikirana wihute vuba vuba muvuge ngo haleluya aravuga ngo yemewe noneho ngo amare kwitegereza ubwo buzima avuza induru aravuga ngo yemwewe mbonye ishano ninde wankiza uyu mubiri uyu harimo umubiri ni kamere icyaha na amazina y'umuntu umwe na amazina ya avuga ikintu kimwe last name first name middle name ko muranumva ruhimbya fata neza Aroni umpamagaye Aroni nditaba wampamagara fata neza nkitaba wampamagara ruhimbya nkitaba iki kubamwe nutwihamagara ngo cahawe apana ibya cahawe kizango pereza kamera we pereza mubiri ni wa wundi ngici kibazo abantu bagira umurongo wanyu Imana ishimwe kuko izazinkiza kubwande nimushiraho idini kubwande ni Zayoni ni restoration ni adventiste ni ADPR ni ubupastori n'imyaka 20 mu itorero izadukiza kubwande umugabo w'abagabo sema haleluya sema haleluya niyo mpamvu muzamubona abagabo bambaye za karavate
bakazaba ngo ni ngo ni aye ndubwira ibyo uzawibuka. Iyo uzawibuka Yesu ico yagukijije cyari cyaraguhinduye imbata, uzubyina. Ibi byose twabikuye hehe? Kuri Adamu. Nta muntu utarahuye nawe, sekuruza wacu watubyaye kuva umunsi yacumuye yagiye akominika naca yicaha ya kamere. Tiwo yihindura. Mwangurikiye muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Ngiye kuvuga ica gatatu. Bwira mugenzi wawe ngo tega amatwi, pastor agiye kuvuga ica gatatu. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Ica gatatu ni iki? Uko tumeze twese twari dusangiye kudutegetse ko kwinjiriye mu kuvuka kukatubamo ukarinda upfa bakaguhambana niyo. Iyo ugize amahirwe ukiri muzima bigusohokamo gute? Saho se? Harya rero Yesu uzurangiza biriya byose mwabonye, nifuza gukora ikizi kibikaza bisohoka gute? Amen. Iyo usomye muri Yohana igice cya gatatu murongo wa mbere, muri Yohana murongo wa mbere kugeza nushaka kugeze ku wa gatandatu, urasha gusanga uburyo byinjiyemo ni nako biza bisohokamo. Haleluya. Byinjiriye mu kuvuka bigomba gusohokera mu kuvuka. Kandi muraza kureba iri rembo ukuntu rikomeye cyane ryinjiriyemo ibitugirira nabi zatwica, niho haza hinjirira kandi agakiza. Hadokiza. Sinshaka ko dusoma cyane. Yesu aganira n'umugabo wari waruzuye amategeko yitwa Nikodemo. Ati nta mugabo uzusa nawe ukomeye nkuko wakora bataravuye mu ijuru. Ati yes, fana de fana, fanatism. Yesu aramwitegereza, niwe wa mbere nagaza mbona uzusubiza ibintu byose biri opoza kama bicanga gutya. Ariko mana, aposto yavuze ngo tekereza Yesu iyo aza kuba ari uriho ubu ngubu muri iki gihe cya technology. Namurebye ndavuga mukozi w'Imana urahumekewe. Ndashaka kubabaza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Buriya inza nitegereza Yesu yaba ari we wari uriho mu gihe nkiki. Amatorero ntabwo yabaye kuko ameze ubu ngubu. Oya kabisa. Nimutekereza umuntu umuziye mu ijoro andi ari umufarisayo, azi ko umufarisayo nibo bamurwanya, yari kuvuga ngo ya mbonye icitso mu bafarisayo kandi ndamwigaruriye kamvite. Yari kumwiyegiriza akamugira asosiye vuba vuba ngo avuga ati nta muntu usa nawe wagize gute. Aramwitegereza ati Nikode uvuze gute? Nukuri nutavuka ubwa kabiri tuzinjira mu bwami bw'iki bw'ijuru. Amumenya bimunye mwitama. Umugabo wabandiye amakonje. Ati se umuntu yakongera kuvuka te yarakuze yarashaje? Ati yes. Ukabura umwigisha w'abafarisayo utazi kuvuka ubwa kabiri. None se ndasubira mu nda ya mama nsubiremo kandi n'umusaza ufite imvi ngemo mvuke? Yes. Ati ikibyawe n'umubiri niki n'umubiri, ikibyawe n'umwuka niki nta handi biza binyura ni mu kuvuka. Haleluya. Haleluya. Kuvuka. Impamvu abakristo dushira inyota rukumbi, Yesu akaba isoko rukumbi izimara inyota. Niwe wenyine ufite formule yo kuba la première naissance, kuvuka kwa mbere kwinjije kamere, aza yongera kuzana kuvuka kwa kabiri kukayisohora. Nta dini ryo bikora, nta muntu ukomeye kandi ni Yesu wenyine. Haleluya. Haleluya. Zenda muranumva neza.
Bwana asifiwe. None se kuvuka ubwa kabiri ni gute buza burangiza inyota zose rukumbi? Ni gute? Florier, ndabizi nza numvuze uvuga igifaransa neza. Bishop, fata iyo telefone bakumpere mikoro. Ni inshuti yanjye. Nubwo tutaraganira cyane, uko naganiriye n'abandi benshi. Muvuge ngo haleluya. Muracankurikiye cyangwa mugiye gusinzira? Kera mwumvise ko pastor arambiranye. Muvuge ngo amen. Amen. Ubu rero ninja gukora conclusion niho mwumva neza. Vuga ngo aracyari muri introduction. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 9 haravuga gutya ngo umuntu wese wabzawe n'Imana ntakora iki ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabzawe n'Imana. Ngaho soma mu gifaransa twumva. Nagiye gusoma no mu Cyongereza sanga ntabwo Icyongereza ko kiravuga nk'ikinyarwanda. Nja mu Giswahili sanga Igiswahili ko kiravuga nk'ikinyarwanda. Kuko aho shaka ngo tugire precision naha havuga ngo umuntu wese wabzawe n'Imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo ako kantu yayo mu gifaransa ho yayo bapreshije neza imbuto yayo iguma muri we. Nimwumve mu gifaransa. Ndasoma muri Louis II. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La sémence de Dieu. La sémence de Dieu demeure. Reka mbereke iki kintu naca. Sinababwiye ko ikibazo gikomeye ko ari naca. Adam aratubyara ngo arangize kutubyara akominikamwo la semence y'ubumuntu iba naca. Kandi naca iteka ryose iyo urebye ni nkuko kwa Emma igira ibyo bikururana. Nukuvuga ngo systeme y'isi n'uburyohe bw'isi bumacinga na semence yawe. Iyo ugize utyo zose birajyana. Inyota z'isi n'umubiri kuko twavuze umubiri icyaha kamere zose birakonecting. Iyo ucishije hano Emma yo kwa miterura ibyuma byose ibyatsi bigasigara kuko yafashe ibintu bisangiye nature biremwe muri kimwe. Isi umubiri na Satani yamya bipomba yama bishiramwo ibintu byose bikururana. Noneho iyo ukivutse burya bwa mbere haba naho wagira guta udupfa kunyura hejuru gutya ukamugenda ukurura ibintu byose ukamugenda ubisakuma. Imana yitegereze kavuga ati haba naho sinzarimbura ibyuma ngo biveho. Ifoko sohoramwo naca ya mbere ngashiramwo naca iri kan contradiction ni. Noneho la semence y'Imana ikazi kaba muri twe. Noneho haje mwindi naca indi nature itandukanye n'ibyisi. Noneho wadusigara ucisha irya nature hejuru gutya. Cyacuma tikishobora gufata pe zanyota zose zagize gute zarakana. Kuko icinjiriye muri naissance Yesu agisohora hanze akinjiza igishasha hehe muri naissance. Sema haleluya. Sema haleluya. Agakiza ni ikirere nugusohoramwo kamere ya kera kubera ko wavutse ubwa kabiri Imana igakumirika mu naca nshaje. Buriya muri twebwe hari mu Imana. Ndashaka kubabwira iki kintu. Iteka ryose la nature la naissance iziditerminisho tuzabacho. Umukozi w'Imana yatanze ubuhamya ndamwumva cyane. Umukobwa araza ngo ahagere atangira kumubwiriza Yesu. Umukobwa nawe aje kumwereka ko Yesu atarashingamwe imizi. Suko yamweretse ko atagezemo. Oya. Arimo ariko ntaragira imbaraga. Reka mbereke iki kintu. Inkoko n'ikizu biraturaga byose bigira amagi. Iyo imishwi ikiri igisa yose iba isa niki n'inkoko.
byose birasa ubishira hamwe ntiwotandukanye umushwi w'inkoko n'uwikizo ariko kera la nature cyangwa se la naissance ya determine nature ni ukuvuga ngo bitinda bitebuka uko iyi mishwi ihaye igenda ikura izageza igihe nikizu kiguruke gitambagire kigeririya inkoko zirangize nazo zigaragaza ngo zigera zisimbuka nizigera hano zihanuke zibwire ikizu kikibwire ngo mwabzawe n'inkoko jewe nabzawe nikizu muzamuja muri siti washimwe mwaravutse muri bamwe uyakava ngo yakiriye Yesu uyakava ngo ntiyakiriye mutarakira Yesu mukaza mubona ko murakora ibishaka gusa tegereza kure azaguruka biriya byose abite usigara uzivuruvunzamo kubera ko munsi yavutse yakiriye Yesu yabzawe ubwa kabiri kandi kuvuka kwa kabiri gukomunika nature shasha y'ubumana la semence y'ubumana ibirimo ikiba gisigaye gusa nugukura kwa buriya bumana bwagize gute bwabayemo nico gutuma nababwiye ngo twese dufite ubuhamya bwo kumenya ngo se ni gute Yesu azamara inyota. Amen. Ndabahereza ubuhamya bukeya bw'umukristo umwe yigeze kumbwira arambwira ngo yarakishijwe arangije gukizwa yageza ngo itabi cyane n'ibindi biramugora pe kandi yakishijwe ngo bucaza kwiga umubatizo bagere kwa pastori basanga baramubwira tuyinguhera cyangwa agatabi n'ibindi ngo pastor yarafite wisdom cyane aramubaza ati ngwino nicara imbere urashaka ngo ati kabisa ndashaka koraho urashaka koraho ati atariko ndakubaza ikibazo urizera neza ko Yesu yageze mu buzima bwawe ati kabisa naramwizeye pe waramwizeye ati yes komeza bakwigisha inyigisho zo mubatizo bagushire mu mazi ubatizwe uvemo uzusenge wa undi Yesu wamize urya naca shasha uko izagenda ikura niko izagenda inyota zose uwo mugabo wenyine yaranibwiriye ngo tiyame uwo mubaza ngo se iyo nyota yashize ryaravuye mu mubatizo ntabizi kuko nta effort niyo mpamvu muzamubona iyo dukijijwe tuzugira effort yawe personnel kuko la semence de Dieu yageze muri wowe uko izagenda yamva isubuzima inyota zose zagenda zifite asifiwe. Niyo mpamvu Paulo yandikiye abaroma arababwira ngo ntimwishushanye n'abiki gihe soyez transformés ni muhinduke nukuvuga ngo imaze kugira ubuzima bw'ubumana muri wowe ikindi gisigaye c'est la croissance c'est la transformation nukureka bwa buzima bukagenda buamvayisa wowe bwa bumana bugenda bukaminyota zose. Niyo mpamvu dusanga umuntu wakijijwe n'utarakijijwe ibyo wakundaga kureba nibyakururaga umutima wawe mukaba mwajyana na mugenzi wawe mukajyana ukabona amaso yaracafashe ariko wewe ahubwo ko birakuziba umwuka. Je mbabwiza ukuri n'abana barabize bose nkire ba televiziyo barakuze nabo bari kera harubwo nagasanga nk'ibintu bakubisemo sinza mbasha kureba nareba kaza numva umwuka washize kaba nimukureho ko numva umwuka washize ko biranziba umwuka ariko kamubona abantu bagaze gutya amaso yage uzi impamvu ni za nature zibiri zigize guse zitandukanye. Nature ntihaye macinga ya kabiri wakiri maze kumera Yesu kiki macinga nizi nyota zose zisi zidukurura. Igisubizo ni kimwe icinjiye wakiri ukivuka utahisemo kizasohorwa no kuvuka ubwa kabiri wahisemo. Agakiza ni ikirere muvuge ngo haleluya. Agakiza ni iki? Bien sûr nukwakira Yesu isoko izimara inyota iki rukumbi ariko se agakiza ni iki? Ufate igifaransa kuko ndico nakuriyemo muracankurikiye muvuge ngo haleluya. Muvuge ngo sasa pastor ageze mu nyigisho sasa azigizemwo agiye kuzimanukamo. Amen. Mwanya wanje urageze. Agakiza ni iki? Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45 na 47 iyo mirongo yombi nibashire hariya
Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45 na 47. 45. Nimusome hano mwese uko uja gusoma mu Gifaransa. Nimurebe hano. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wende Adam yabaye ubugingo bugira gute buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga iki ubugingo. Très bien. 47 haravuga gutya ngo umuntu wa mbere yaturutse hehe mu butaka, ari we w'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse hehe mu ijuru. Iyi sigiramo kabiri. Ko muranumva neza? Iyi sigiramo ko abiri. Kandi akomoka ku bisekuruza bingahe? Bibiri. Adamu wo muri Eden yitwa nabanza soma mutagira ngo nagiye kubihimba. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Yeah. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Très bien. 47. 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Formule yose y'agakiza ya Bibiliya izingiye muri uriya murongo. Kandi ibanga ryo gukira inyota zose no kugira ubukristo uvuga ngo uri fiere nabo ushingiye muri uriya murongo. Amen. Amen. Usomye iriya mirongo yombi ko baravuga ngo le premier Adam wa mbere, bagasora akavuga ngo le dernier Adam. Sibyo? Iyo bavuze ngo le dernier, wowe uzi Igifaransa yo shaka kuvuga gute? Ni le dernier nyine. Ni rukumbi. Hari le premier wa mbere, hari na le dernier. Umugabo umwe baramubajije ati wafasha ngahe? Ati no kuri kw'Imana. Ati numvishe batangaza gusa ngo le dernier de la classe. Ati niko byakugendeye iwagara ngo none ga nandi manota. Ariko yakwiriye kuba le dernier kabisa. Le premier homme, le premier Adam, nishaka mvuge gutyo, sibyo? Adam wa mbere na le dernier Adam. Bakandika le premier homme, bakandika le second. Iyo bavuze le second bivuga gute? Kabiri. Niki kindi muri yo mvugo y'Igifaransa? Ni le deuxième. Non. Oya iyo bavuze ngo le second, biba bashaka kuvuga gute? Ukurikiraho. Aho nyuma yaho hari ndukurikirayo. Oya. Aho nico nashakaga. Ninka kujya kwa le dernier. Iyo hava ngo le premier, le deuxième, le troisième. Iyo uvuze ngo le deuxième habaga ikurikira le troisième, le quatrième. Ariko le premier, le second. Bakorotiye. Kabisa. Amen. Abantu babiri nibaze hano ngwino hano. Wewe. Ngwino hano nawe mushuti wanje wanakiriye. Nimuhagarare hano. Mwumve uko ibintu biza bimera. Uwo nitoyo ndugu yangu umbabarire. Imana yaremye Adamu wa mbere iramubwira ngo nguhaye umugisha ugende wororoke ukwirisi kandi utegeke isi yose uyibe mu yitegeke. Uwo ni Adamu wa mbere, sibyo? Kandi abaye umuntu wa mbere Satani araza aramuyobya ngo amuyobye agwa mu byaha, ngo agwe mu byaha arononekara wese. Usomye mu Baroma igice cya 5 kagenda ngo gucumura ko umuntu umwe kwateye ko bose uwagize gucya wese yabaye gucya twese abo yagiye abyara bose bama bagenda rukoloro bose bara. Imana iricara atese ndabigenza gute? Ni gute mbigenza? Yesu araza ngo aze afata ya matitere yombi yitwa le dernier Adam, yitwa le second homme.
aya magambo abiri ni ukubera iki? Kuki bamwita le dernier bakamwita na le second? Iyo ugiye muri interpretation ukareba muri Bibiliya, Yesu yaje ka Adamu wa nyuma kugira ngo yikorere amakosa yose Adamu yakoze. Ni ukuvuga ngo kuva avutse abaho, aragenda, arabambwa, aracikana, baramuhamba. Yari Adamu wa nyuma wikoreye amakosa, kuko yabaye substitute, wikoreye watsimbuye ibyaha byose. Yesu arabyikorera. Yesu aramukubita ngo ibyaha byacu n'ibyakubitiwe byose arahamba, ngo azuka le second homme. Ego. Haleluya. Arangije urubanza rwa Adamu rwa mbere, avutse ari umuntu utagira inenge, kugira ngo yongere abyarire Imana new generation. Kuko iya mbere yari yapfuye, niyo cyo gituma nababwiye ngo iyisigira ibisekuruza bibiri. Ni ukuvuga ngo iyo Yesu amaze guhinduka le second homme akakubyara, kuko naca iba communique muri naissance. Iyo ubyawe na Yesu aguhereza ubumana bwe, aguhereza ubuzima bwe, kuko atagira inyota, nawe inyota zisi zirakama. Agakiza ni ikirere. Twari ducometse ku wa mbere, amazi akomoka muri mwe yose yaratembaga. Inyota z'isi, uburyohe bw'isi, ubusambanyi, ubujura n'ibindi. Gukira inyota ni iki? Ariko gakiza ni ugucomokora ugacomeka. Nako gakiza. C'est ça le salut. Chomokora, chomeka. Déconnecté, connecté. Moi, ça ne me guère pas. Déconnexion, connexion. Déconnexion, connexion. Guchomokora, guchomeka. Reka ngarure muri ubu buryo bubiri. Mbugereranye isoko imariki inyota. Isoko ya mbere iratembamwe amazi ameze gute? Reka ngirenge. Iyi soko ariko se ko nindwa nja kure. Mwari mugera muri ka mashine kamwe kabafite Sprite, Coca cyangwa se coffee de caféine, coffee igize gutyo. Sibyo? Buri buto ukozeho. Tuyo yose izamiguheza ibiri connected kuri. Tuvuge ngo haleluya. Acometsa. Iyo kanze kuri buto kugira ngo tsi izamimanura Adamu. Inyota zose zakera. Wacomokora wakubita hano. Bakubita kuri bya buto. Ikamimanura Yesu. Muvuge ngo haleluya. Nguko gukira inyota. None se uwanywa, iyo ushaka kunywa amazi ya wasake ucomeka ese niyo niziduheza amazi no inyange ucomeka kuri tiyo ukavoma kuki kunyange arya yandi na kandi harya isoko ya kandi wacomeka tiyitembike. None ni gute wombwira ngo uratemba ibiva muri Yesu ucometse kuri Adamu wa mbere, kuri le premier homme? Inyota wazikiruta. Nimba ushaka ko inyota zishira, comokora ku nyota ucomeke kuwa amazi inyota. Ngaba bakobwa muza mubona bari bamaraya bagize inyota, mwari mwanyura hariho habaga kadirake, twega tuba dukorera kimisagara twaragoho. Iyo naje nko naraye mu gitaramo saa 7 kama nkwanyura ngasanga bafite nk'imyaka nka 20 yamye hagarara gushya ku muhanda imbeho ibi harimwo kagira Imana n'imodoka uzawa mubona yose yahindutse iki araho. Uwo muntu nta kuntu wo haba naho wo kubita wagira ute, aracacometse ku nyota. Mubwiriza ubutumwa kizwe maze acomokora acomeke azaryama mu nzu. Ngiye impamvu Yesu ari we soko rukumbi izimara inyota. Iyo ducometse kuri we ubumana bwiwe bwose butemba muri we. Ibyo Imana ikunda nibyo yishimira, nibyo bitemba muri twe. Ariko ntiwombwira ngo ugicometse kuri Adamu wa kera ngo watemba ibiri muri Adamu wa nyuma, cyangwa se le premier homme ngo hatembemwo ibya second homme. Ngako gakiza nico gisubizo cy'isi. En conclusion,
abantu bagowe n'ibifite igisubizo, kandi abagomba kugitanga ni abakimenye. Nimusange isi muyegere, mubabwire ko igisubizo kiri muri lesego on, bacomoko bongere bacomeke. Imana ibagirire neza.